Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya arpauluan. Nagtanod maat da Rosa ken Nana Sofing. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Jakla ko mapanawan dagiti barangay tanod. Ta makipagrondada pa eh. Agam, nasken mat ang makaturugak. Tapno sa anak ang maaldawan nga agring indon bigat. Sa bagay, matalakmet kit di jay binilin ko. Apan nakalider da. Uray, senior citizenan. Ado pa'y lati atiwan na. Nga agkabanwag no aggaraw. Agsisimparat man ti malaglagip kon. Ay, maturog akit din. Anyangay, siyak man ti barangay chairman, winuo ay si barangay chairman. Kapilitan, tanay, napan man na nakiseminar ni Chairman Domeng. Ay, uray, tawan mo't problema, chairman. Ipapanmilatan asikalata ti chairman, saan kat akagawad? O ay si, kunayaw. Ay, uray, chairman latan. Isot na kay ruwaman ba? Ay, saan ay kakadwa? Oo, Chairman, pagkilita. Ala, makamu kayo manlangan. Hey, angam na ang mga nwada mangibaga feeling chairman naklata. Uray, tasigod kayo mo't chairman? Maalala, tayo kunakon. Makamu kayo no feeling yo ket siaklata ti chairman akasi ti sigod. Nang runaking ka, tanod husto. Makay sa makman tinagan mo. Ay, makaray aw tinagan ko.
Kasta ti ibagbaga dagiti kabadak a barangay Tanaw. Saan kanupay ang nakapapati anagan? Wen, kasla nagangangawan na kapinanaganan dagiti dadakkel mo. Di masalto lang aroden tapilidom, husto pa'y lakit di matimbunyag daanagan mo. Ay, di na magkuidedo, apay husto timpanagan da kanyak. Kunada ay di amang ko, aga po ta di masalto ti apelyido bay, mayat kano ti husto anagan ko. Talaga adi masalto, tahusto nga raw da. Ay, tauray dagiti kakabsat ko, agbalin a pag-aangawan da ti apelyido bay. Dahita nga raw ti may sa amakagapaw. No apa ay nginawat na ka ni Chairman Duming a Barangay Tanod, idi nagpresenta ka. Saan ka kumadamaawat ka ta senyor kan? Gamgaputan na siglat kalata, ay inaawat ka. Ay, kat pagyabadak, dahita, Chairman. Nagretiro ako na iti trabaho. Kat awan mo't aramida ko. Iso nga, agyaman na kiti panagtalak ni Chairman Dumeng. Nay, ayan dagiti kakadwamon. Pinanawan datan sa amatan diti barangay hall. Ay, adadala di tarwar, Chairman. Malaala, agsagan na kayo tagrunda tayo. Agraira manan, dagiti akyat bahay. Ay, no kumangamin bumakrag amin at taon, tapno awanan ti agtakaw. Oray bak na, agtakaw to, bay. Ay, sa bagay mo't di Ay, babak nang mo't day dagiti kaadwan na, nga opisyalis ti gobyerno nga agtatakaw. Wen, pwera di los Buenos kunam. Adada pa ya bimak ng daga po iti kadada iti puder. Ado ti kunniber. Ay, well, Chairman, iswa husto tay pagsasao nga awan pan nakapnag ti tao. Dagiti daduma kunam. Ay, uwan. Ay, dagiti daduma gaputa saan tayo akasta. Dayjay gayam senior citizen anabiit pa barangay Tanod ti kadwa man nagrunday di rabi lakay. Wen, naparagsit dayjay pada senyor. Isu asa na maupay ni Duming anangawat keng kuana. Apay kida kayat na pa'y ti agbarangay Tanod kat adamot mabalin na iti biyag. San met nga ta? Aya alawan siyalmanin na. No di ka talaga mo't akayat ati makatulong iti barangay. Sa bagay. Kasjay ati tao. Diyak mala in-interview may papaniti data. Wan ngagpaisaw. Anya pa ila agapot agpuy-puyat. Imbis ko maamay at ituturugan na iti rinabi eh. Wan nga road. Anya nga tatirason. No anya man tirason na, awan tayo market ijahin na. Basta nasiglat nga gargaraw. At iwan na ni Tanod udaod. Ay, ni udaod pa ay sos. Bagay na talaga tinagan ng udaod talaglag oy. Nakabumbuntog. No kumaad na nalipatan na katsubyan na saan to nagtuloy iti papanan na tamala daw tuuna yan. Uwan niya. Kasi di na minsan arabi Nalipatan ng intugot tay inyawid na batuta na. Kuna na asublyan na. Idi kwad. Sinubli na ngagpaisaw ng di mimatan na uray ang nakipagtanod. Ay na. Kasta, ti kinaginad ni Udaod. Iso masikuran ni Inyang. Malais ka no ti pilat ang mabaddekan na. Nalabos mo't daytan Wan, kasta ka no at talaga ti kayarigan ni Udaod. Ay, ungayam. Kuna ni Mari Constancia, babae ka no, ti may saka dagiti agtaktakaw. Nakita na aya?
No'y di nag-report ti barangay hol ket kinunana nga awan nakapuot kadakwada nga kakabalay. Iso anay taray da dagiti kinay kayat dangin nala. Naging tuturog la ka na o. Idinadlaw na nga da nakastro kiti balay da. Gaputa na unaan na tinagbuteng. Masapul nga ro da ma-interview manan ni Constancia. Uda, iladawan na ti itsura dyan nakita na babae. Barang maripot yumutan no masalamaan yu ida. No di da pa imakariti ka bangi banga barangay ko na ma. Maatap akabaranggayan tayo mutlaang dagiti agtaktaka. Mabalin na kasta. Adun ti kabarbaro akabaranggayan, taado tinaglako iti dagana ditoy. Ket dagi-dagi matang, nagsipatakder damutan iti balayda. Kat nalabit, adda may nakibarangay apuli ti agtatakaw kunam. Matiliwan tumutlaeng, no asino dagiti awanan bain, bakit? Kunak nung madanon ko ni tatang, iso adya ko ni mawag sakbay ngay mayak dito balayo. Apay, adda tapatag nga ibagam. Amok at saan dapay anaamuan anatakawan da ama ipi. Anya, adda natakawan? Kat no nagronda madatatang mo iti rabi ay. Tinaymingan dalakit ti tikawan pa'y nga tadatatang anagronda Nasiglat mo't dagi ay. Siyempre, nasanay dan. Mabaling nga inuray da nakapanaw da tatang, iti ayan ti target da atakawan. Wano, amangan no inuray da anagawi dan da tatang, idi inwayat da ti panagtakaw da. Unkit nga taa. Anya ka no nga itinatakaw nga likaman da. Dagitay ka no laptop ti anak da. Nikot nang inaw ti laptop. Lakit di Agsangsangit ka no di anak da abalasang nga akin kuko ay tinatakaw a laptop na. Anyan. Kasano analibasan dagiti dagiti nagronda. Nasikap dagiti agtatakaw. At dalat ta pamuspusan da tapno makatakaw da. Ay rumbeng lang agalirtumot dagiti barangay tanod do kasta. Nalalaingkit din dagiti ngam ni Suda. Ay posible nalalaing da nga adayo nanang. Nang runa lang arodan no darmas da. Unaya. Sigurado nga da armas da. Kat ay tama ti delikado na masalamaan da tatang mau. Ay, amangan na mapalaban da. Day tanti dakas na. Anya nga'y tigaway da no bilang. Kat batutal at isarang da. Ay, narikat at talagang ti sasaadan da tatang mo. Iso asaan arumbang ababalawin ida. Numasikapan man ida dagiti agtatakaw. Kunakla ng madaanon ko ni Gusting dito barangay hall. Nakapanaw mo't gaya man. Nagudog, Maray. Limbaga na mo't kit di itay nagrubwat nga agpailing ata. Katawaga mo na, no da ibagap. Ay, oray saanan. Ay, si ka diti officer of the day kagawad barang. Uwan, itne. Agruam sa talagan jay sekretarya. Di man agparangan dito'y barangay hall. Anyan. Nabayagan na problema na Gusting da dya sekretarya. Di yu pa'y lakit ikatan uno sukatan. Na-emotion da ita ni tinaminsan pa nagmi-meeting may. Maad-ado mo tinaas yan. Majority ti saan nga imanamong iti pan nakasukat na. Gaputa masyan da. Uwang, awan ka no tinatalga da panggadan dya asawa na. Sakit agsasarno dagiti babasit pa'y lang anak da. Anyan. Ay, kaasimat nga agpaiso no maikat. Sapay nagkukutong dagiti anak na. Ay, gapo iti dayta maapiktara na iti trabaho na. Wen nga ro. Sapay di matla masolbarin ti problema kadagiti mananakaw. Problema da Gusting dayta. Kunananas kan amaripot dagijay sakbay sumangput ni Dumeng.
Kumaa, tapno adamot mako na anaaramidan da kadagiti barangay tanaw. Plano nga rod ti sumurot tumat nga agrunda. Anya? Un mare. Adalat ta siguro mo't maitulong ko, oray babae ak. Ay, katawon mo't Ibagag kada kagawad ko pita, tamakipagrunda kaming tumat. Anya day ta na pampanunot yun, nanang. Nungay makatulong tamay. Sa bagay. Angam, saan ta nga ibagbaga kada tatang mo Awan pang ibagaan ta iti plano ta. Ang mga numay sarsarak tamad, nanang. Ay, agan nagta Sa bagay. Planon ta na ibag, taramidin ta. Sige. Kasano, nanang? Ibagayo no niya ti taktikaan na panunot yo. Ta ibagakmat ti pampanunutan. Mapana kung bakat. Itrangkam tiri daw. Narigatin no to imot balay tati serken dagiti awanan bain. Wan, di ka madanagan ta urela dua ti pangkandadok. Kandado? Kasano ang makandadwam dito unag? Ay, ti kayat ko asawan. Saan lang ati siradura, ti mailak. Ibalunot kong tupay day tay safety a balunot na at tubo. Ay wun Nang puputam ti sasangput ko inton parbangawn. Sa anak to ang makastrike, oray adatulbek ka. Wan, ta sa anak ang maturog. Ay maturog ka lang ta. Agalam ka tapno makaraing kanto. Alas 3 tungatan sumang putak. Ops, sana o Chairman, aglingad ta, adda masabat tayo. Sige. Imbaglagit din ta saan ta anak silaw. Ay, uwin nga raw. Uray, di pa'y nakalgak jay bulan kat. Maipaser ti pagnan. Uwan mo't kit di Uray mo't dagita. Sanda nagsilaw. Taludan siya. Wald, maipasir ko ida. Dad. Si Mina jay dua, Chairman. Ungarad. Sige, agsasarak ta ito ni Jay Plaza. Nangag mo, Chairman. Agsasarak da kano, ijay Plaza. Wen, kit babae day tamay siya. Iso day tagbati. Pinanawan dan jay babae. Surutam iti nalimod dagi jay dua. Siyak ti makamo iti sa babae. Wen, Chairman, barang masabat da, datanod ugaw. Ada kadwak amang sipot kadagi jay dua. Ang alan, agaraw kan. Tamang ano di mo masurutan nita. Ay, uwan, Chairman. Sige. Napanan ni tanod husto. Dayta ababa ti paliwag. Ang mga no dagitan nagitagtatakaw. Di lagkarawan dayta. Apay nga taa di nagsilaw. Anya aga po nagpag ti kasipngitan. Nay, dayayan. Agsubli iti naggapuan da kadagiyadwa akakadwa na itay. Surutek. Papanamis. Ay! Sino ka? Di nagsilawan. Anya na siksi. Pagkat baro kong latiblusa na. Di nagsilawan. Ay, excuse me. Sino ka? Kat, sino ka matalakay? Ay, di naknitim ka na. San ataga dito data? Ako siyak ni Gusti. Agpakamatayak kumangam. Yakon patuluyan. Aniya? Nakita ka nga, main. Siyakmat ni Miss Banji.
pinanawan na ti boyfriend ko, gaputa din akong kayat. Ano, kaskas ano, adagayam kasukat nan. Siya kadati ko na makasukat na. Mabalin? Mabalin na. Mabalin. Thank you. Easy going ka no, kung na ti boyfriend ko. Saan lang amin nga iso ti boyfriend ko? Insin akon. Inaragom na ko. Wow! Nagbanglo ka, nuray no, agat lakay ka. Ayaw mo. Kaya't kalata. Ay nang. Kapunan, aging gay ti parang ko. Uray, agat lakay ka, kaya't kalata. Nikat, paingay, kalat ngay mibut kamutan. At kagayam na lipata. Urayan nakdita. Agsubli Darasem rusa surutin ta. Naglawag din na silawan ni Gusting sa kibot na. Nanang, amang ano darmas na. Babaya kas ka na ta. Kendo ata. Agawan ta din sa kibot na. Wala kitli Nga po. Ay, di ka agpatpatlaw. Ay, adita. Di na ta nadlaw. Masidag ta pa Kamatam tatulungan ka, Weng. Wala nang. Sino ka? Agtatakaw ka niya. Sige, taglaro ka. Nagbayagan jay sikse. Nih. Hindi, Rosa. Si Tiguy-guyo din na. Sige. Rosa. Sufeng. Gusteng, di mo samot na daw adinukutan na kada ito babae gaputa inar-arakop mo nga na ini. Awan titinukot ko. Anya nga awan? Tatang, pita kayo dito niya. Atoy, awan nyo. Wan, pita kag data. Ampang ka, agtatakaw kagayam. Nagtanod kami matatang. Da kami tinakaripot iti daytang agtatakaw. Anyat makunam, Gusteng. Nagtanod mo't daro sa kananang. Ay, kunaklan o agpayson. Tagtagainap lagayam. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo